Okozanisa nibona nidumelanga absheni endalo lobulisa inyanga YoMpedi ngisegoli Johannesburg CBD awuba kwethu eMarshall Town phambi kwaseGandhi Square neCarlton Center siyabonga. Hey namhlanje ngihlezi noMkhulu Hoti. Akekho umunye uye location. Hey kunini ufuna ukumbona lo baba? Hey ngithe noma ngihamba bona Mkhulu ngahlangabezana nemibuzo. Ngithi ake ngibuze wena. Yeah. Yini amanzi enkomo? Mayibabo. Uyabona ke namhlanje babukela emakhaya babubuza ngamanzi enkomo. Yini amanzi enkomo? Amanzi enkomo lana sikhuluma ngomuthi ojulile kodwa lo muthi lo muthi abafazi. Kanti Mkhulu umuthi yini ngoba la sikhuluma ngamanzi? Uma sikhuluma ngomuthi sikhuluma ngento le umuntu ayisebenzisayo kuze lento le imsize ekutheni imenzele lento le. Kunamanzi athize lawa manzi laphuma khona aphuma esizibeni but isiziba sakhona isiziba somfazi mayibabo awunkuhlurikire ngwena isiziba sakhona isiziba somfazi lamanzi lawa ayanuka anomnuko omunye ozokumangaza ukuthi kanti manzi muni lawo manje amanzi yenkomo yini la sikhuluma ngamanzi akwazi ukwenza ukuthi uma umuntu wesifazane ugeza nje isitho sakho sangaphambili ngawo ugeza isifazana sakho ngawo lamanzi lawo at some point thatha indwango eclean kuze ungabi nama infections no asifuna imfasini onama infections sifuna nje ube clear ube muhle mntanami uthathe le ndwango le unceda ushutheke le ndwango le ngaphansi le ndwango le uma wenze njalo ubaba wasendlini uma ezohlangana nawe ngithi ntombi nanoma usuhlele emendweni more than 20 years kulonyaka lozokulobola kulonyaka lozokushada sikhathela abafazi of which bahlala amadoda but amadoda khona adonsa woma wabo ngamakhala indoda ayithengele nix indoda ayikwenzeli nix indoda ayenzi nix indoda okwayo nje uhlala ukhuluma kakhulu kodwa imali ayikhiphi lamanzi lawa ayidliso ngokwawo lamanzi akwazi ukwenza ukuthi umuntu wesilisa akulobole akunika imali umuntu wesilisa akwenzele into efunayo uyabona ngutshela ukuthi uma lamanzi ungafuni uma nje lamanzi kaMkhulu ungafuni uma lamanzi ungafuni ngwanaka angeke uzuyibona isentini angeke uzoyibona iMelrose ayangeke uzibone angeke futhi angifuna ukutshela manga uyoloku uhlela uhlezi kuloyo one room indoda yakho lokhu yakhela abafazi izindlu uloku uhlezi kuloyo one room lamanzi lawa amanzi anzima ngengela uma udinga lamanzi lawa ngifonela njengamanje cela nje ukuthi Mkhulu angifune lutho ngicela nje ngithunyela amanzi lento yakho ukuthi uhlala ugeza ngemithi usumubi nogeza ngemithi usuyasabeka ukugeza ngemithi usugeza ngemithi ulonqolisa inkomo ngemithi masifika thina sithi singene enkomeni inkomo igcwele imithi inkomo igcwele imithi asazi nokuthi kantini manje nje sibona ihlahla nje enkomeni izwa uyabona from namhlanje thola nje amanzi enkomo lamanzi lawa amanzi esiziba somfazi funa nje imali encane angifune imali eningi angutshela manga angifune imali eningi thola nje imali engange 300 izwa nje imali engikhulumayo thola nje imali engange 300 uyintombazana hlezi hambo ebumnandini ufike ebumnandini ufuna imali emadodeni bayoyisesha wena ngizele nje ngalento le noma ungifakele indawo ngaphansi mntwanami mayibaba angifuna ukukhuluma lokhuluma inyanga YoMpedi Mkhulu siyabonga. Hayi ngiyakuzwa mina Mkhulu, hayi ngiyakuzwa Mkhulu, hayi. Mkhulu, Baba, bathi siyahamba la ngapha. Yeah. Sigeze ngale ukhona vele umuthi ukuthi ube nenhlahla yemali kodwa. Umuthi yabona manje sikhuluma manje ngomuthi ukuthi umuntu abe nenhlanhla yemali but lo muthi lo umuthi nje ogeza ngawo ehlani lo muthi lo awugezi ngawo endlini lo muthi lo awugezi ngawo kurondo lo muthi lo awugezi ngawo kuphi ugeza ngawo ehlani lo muthi lo umugeza ngawo mntwana ekhehla ngifuna ungizwe kahle uzofika ugeze ehlani umugeza ehlani uzofaka ama 5 rand ayenza into yenza 100 rand lama 5 rand ayenza into yenza 100 rand uzofika ugeze ehlathini umuhamba ngemoto beka imoto yakho le nathi sine imoto vese ungathatha ngase sine imoto nathi sine imoto beka nje imoto yakho le ugeze uma uqeda geza ungizwe kahle ugeze ngalomuthi lo 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 uma ugeza uthi kule bhafu le
ngicela zonke inhlanhla zalabantu abeke bayeza bazothandaza la ehlathini zwele phezu kwami. Ngicela zonke inhlanhla zalabantu abeke bazogezwa la ehlathini zize kumina namhlanje. Ngicela zonke inhlanhla zabantu abake beza badlula la ehlathini bayenza into zabo ngifuna zize kimi namhlanje. Ngifuna zonke inhlanhla zalabantu abahlala bazogezwa la bazophephethiswa la bazokwenza ini. Into abantu abangayazi ukuthi uma umuntu inyanga ihambisa umuntu ehlathini ithi yogeza umuntu ehlathini kusasa leyo nyanga leyo iyahamba iyokhala amanzi iyokhala lo muntu kade geza khona yona yogeza ngalamanzi lawo ithebula inhlanhla yalo muntu lo. So lo muthi lo umthebulwa wokuthebula inhlanhla zabantu abake baba khona kuleyo ndawo. Kunomunye futhi umuthi ofika ugeze ngawe phezulu kwethuna kodwa ngiyokhuluma ngawo kule video elandelayo. Lo muthi lo hamba na umntana ekhehla uyogeza ehlathini kodwa uma ungaphathanga 5000 phuma kimi ungazuze nje kimi. Uma ungena 5000 ungezi ikhehla hlala endlini. Uma ungena 5000 hlala endlini. Then uma uqede ugeze ehlathini lama 5 rand enza 100 rand. Hamba uwalahlela endleleni. Bonke abantu abazodobha le mali le inhlanhla yakho ingakwena. Ingalendlela esiphila ngayo emhlabeni. You scratch my back, I scratch yours. Inyanga YoMpedi Mkhulu siyabonga. Hayi kuyashisa Mkhulu. Amena ngizisola ukuthi why bengifuna ukuzobona. Kodwa uzongixolela wena Mkhulu ngoba nginayo imibuzo. Engisasena. Uyayazi into abathi isithwalo sewash. Uyabona ke ekhehla lamakhehla ake ngithi kancane nje. Ngifuna nje ukhomba abantu something la abantu asemakhaya. Phela kumele sometimes sibuye phela sibakhombe enye into uma sikhuluma nabo. Uyabona uma sikhuluma ngesithwalo sewash sikhuluma ngalento efana lesi. Yathi ngakuphi le wash angibone igama ibhala la ile nto yakho neshala ibhale angazi mina lento le tempo noma itempo something like that kona lokho. Uyabona uma sikhuluma ngesithwalo sewash khehla sikhuluma ngalento lento le iwash le. Uyabona iwatch uma umuntu ezothwaliswa ngalo mayebabo ndaze ngaqala ngaphi lento le. Manje ngikhuluma nabantu abathi mina Mkhulu ngifuna ukuba nemali, mina Mkhulu ngifuna ukuphakama, mina Mkhulu imfundo zami zenzakala ngibe nemali ngibe namandla. Isithwalo sewash isithwalo esihlonishwa abantu. Lesi sithwalo uyasithola emandiyeni. Amasulumani kule nkonzo le yabo le. Ubheke ukuthi amasulumani alikho isulumani ongalithola ningafanga iwash. Ungayibuza ukuthi kanti kungani amasulumani awona ahlala efaka amawashi njalo kanti kwenze njani. From ngaphakathi kule nkonzo amasulumani isithwalo siyapracticewa. Yinto engesikhulume nje ebantwini kodwa abantu abayizwa. Yaza ngihlale kahle ngifuna ukuthi nizwe kahle makhuluma ngalento le. Uma umuntu ezophakanyiswelwa isithwalo sewash. Umuntu ufika ngedeposit yemali engange 20,000 rand. Uma umuntu efika ngesithwalo se20 ngemali engange 20,000 rand ezophakamisa isithwalo sewash. Isithwalo sewash imali yaso is 60,000 rand. Uma umuntu efike ephethe 20,000, 40,000 noma 30,000 noma 50,000 ngiyamuphakamisela isithwalo sewash. Umuntu kumele aze kumina afake uwash eze nowash omusha omlinganayo. Uwash nje omusha omlinganayo. Sebakalile musuka lapha mhlambe uyithenge Stains noma uyithenge kwenye shop eAmerican Swiss. Izwe ukuthi Mkhulu ekhuluma lama shop lawo. Ingoba hlezi abantu beza kumina bethenga ama wash. Ngifuna uthole iwash eligold. Ungafana nalo baba lo yazi abanye abantu anihlola yazi kuba inyanga kunzima. Ake ngidle kancane ngizokhuluma nawe khehla. Ngiyazi ukuthi wena awuyidli lento le. Hayi kuyashisa. Manje ubaba lo weza kumina. Mayifike mina baba lo wafika kumina kumnyama yonkinto, kungena into elungayo. Wathi Mkhulu ngifuna isithwalo semali, isithwalo sewash. Ngathi khehla awuphathi imali uze la kumina. Wathi Mkhulu ngiphathi imali ngathi kuyena angifuni umuntu eziningi. Phatha nje imali uze kumina. Ngisadla uyangithabu uyabhadwe na udle. Hayi ngisazodla ngisafuna ukuzwa kahle Mkhulu. Then yaya le ndaba. Baba lo afika. Thema ifika likhehla leli belivela kulama side lawa la uhlala khona abantu abanezimali kakhulu. Ngamenzela isithwalo sewash. Mangiqeda kumenzela isithwalo sewash, ikhehla impela ngalifaka isithwalo sewash,
manqina Isithwalo SeWatch into zakhanya zalunga kwabonakala ukuthi impilo ikhona umuntu omnyama ngomuntu omnyama kwahlala kuumuntu omnyama uma kumele abuyise ideposit yamesela akasayibuyisi wayekhanyise nge20,000 ya wathula bathi du kwadlula inyanga enazi kuumuntu engimthandayo after some time I think something like sekuyenyakeni manje after something like more to 1 year like unyaka uyabuya mase buya uthi hayi Mkhulu kunjani siyaphila mina Mkhulu Isithwalo SeWatch asingisebenzelanga manje bengifuna ukuza weza samphakamisela ngathi kuyena SeWatch la kusiphakamise futhi saliphakamisa labuyela futhi kuyena zagijima izinto mangiceda futhi gijima izinto ikhehla seliyafona futhi hayi Mkhulu after isikhathi futhi something like 6 months hey Mkhulu manje sekuthule ngathi lo manje sebuke ukudla kumina sebuke nje ukudla kumina sekungathi manje lemithi lenyikho esihlahleni ene kanti le ithwala izingiyasibhadla umuntu usangikoleta ngathi kuyena khehlazini akuhambi yongihlolela ukuthi kahle kanti lento le ukuthi ingakisebenzeli kwenzekeni yahamba le ndoda yayohlola mnceda kuhlola ndoda le isifika ke manje isikhuluma aqinisa ukuthi yazi inyanga YoMpedi Mkhulu wethu wabawesizwe wanyenzela iwatch athi makuqeda ukuthi angenzele iwatch mina ngamosha iwatch lami ngahamba esetshele lenyanga leyathi mhlola ngahamba mina ngathatha iwatch lami ngalisa kwenye inyanga lenyanga le yathi ngifuna ukwenza ukuthi iwatch lakho libe namandla ukudlula lamandla la uHoti alifakile le ndoda yasihamba ishiya iwatch alinikwe Mkhulu Hoti lapho umeqeda le nyanga leya ayilandanga le ndoda le mina ngayilanda number 1 le nyanga leya ayina lezinto mina enginazo number 2 le nyanga leya ayiphathiswanga inhlanhla yokunika abantu imali njengami uma sebuya lapha wawukhande zomuntu zimosheka then wayiloke ngibelesele Mkhulu kunje kanti usabukusho ukuthi Mkhulu mina ngahamba ngayomosha into zami so uma niyama client uma uze kumina into kaHoti lengakunika yona lento le mina ngiyambulela ukuthi ngisebenza kanjani ungathathi into zami usebantwini anyikho lapho ngilapha Isithwalo SeWatch umufuna ngikwenza isithwalo semali fika nemali engange 20,000 30,000 40,000 ngikwenzele into yakho ukwazi ukuthi ube nenyuku ube grand uyekele njalo ukuhlala ulambile uyolamba ingane yakho engena grade R izibe umama ulokulambile inyanga YoMpedi Mkhulu Hoti siyabonga siyathobeka makhosi